communication group bafan group development aleri kakaronda kanronda Chairman le kan party president sa umtak ulal sota kan party treasurer sa umtak Dr. Lalmalso Mahaka kan senior kan advisor te kan permanent secretary te ay wainia ilmer dum de mai tam tak mutur kan ya in hazar wayar
tel ve hi athamon tha ka ni kan MPCC Shuai tu chuan om tak tak te district block le unit akan Shuai tu te le kan member te then kan frontal organization a kan MPYCC Shuai tu te then an del lo pa ho kan se thei reng lo kan Mahila Congress Shuai tu te le member te invite si pai ko hei voinia Congress member kan ni na angin helaya tu soin kan ronting chuak rea amma katiang renga chuti rual chon alo mom katin kapur yang loi sini Indian National Congress hi India ram zalena swal chuak tu party ani a tin India ramin secularism sa khozalena kan nei na turatana mafwai tu la chutia din tu chuan ya hei don haya Manipura thil thing duom lo tak maya oma ta chuan atuar tu chu hei ma ni kan ule naute ania chu chu nam nuwal zo ka ngai te kan ni mai ba ka minority religion zom tu kan te Christian te kan nia kan thawang Christian kan dia wang shim ma hau tu nilo India ram khwale tui kan di na nga kan thawang hau tu central sarkarina central BJP sarkar ati tu ati lawang po hian Congress ro pui sia le poi mo sia hi when ni han alangin ka fia a chuwangin India rama sa khosa na joy nonga veng him thei tura rintla party om chon chu Indian National Congress initi kasoi wa cho mitang so kina kan fiata kan soidar po hi atulin ka siya chuwangin kan Congress member puite hemi chungchanga hian ni puite zinga engani awareness kan theta angai ti hi ka soidal duwa sa kho zalen na hi poimo kan fundamental rights ani te zinga mi ni chu avong hima aveng him tu chuan Congress party a hian rinna ngatin Congress party kan state mai ni lava central level apwa rural na changtu ani thaina turata na tran kan la ka ngai ni ti wai ni hian ka soi du ani tin wai ni a hian chang than du kan ya chu thu hil tu rum thum chang khatani engkim tan hian hun ruwa ta oma van wai thil zong tan hun rem chang a om ti hene engkim tan hun ruwa ka ta omani Bible Exodus kan share thinani pathiane Israel fate nam than Israel fate Sultan na lakatang huay chuak tura amit hanakha dang nal tak thu soi thiam ti dia distinction pass reng lo tura niti kan thewani amit hankha hansu tila ani nataka chuan mi ambitious lo deuh mai kha ani nge ni ma se pathia ni na mirin amiru atani tlatani chuan Israel fate har sa takin ang fuai chuaka
ani na taka chuan Egypt mo ai upta atana kanan khachu ngai te ani kumpo tling lawa suai khen mai the kal khen mai the ani ma se kum somli lai mai kha mo sia khan awa vai puya mo ama phi chuan kanan ram khalut lo nge nge han chut ola kum khat o tling lawa ol tia chen thei kha kum somli chuang kum somli Israel fa tem kanan ram theng turin an dutlat mai ne pathian huai ta na ka ama ka ne enga tinge pathian pon a huai chuak ta ve le ma kanan ram chu thian pui wat mai om chen tir wat mai om ti te po kha mi hring mai to na chu no om ani ama chu helaya thuril tu kan huam hian engkim tan hian hun ruat a oma van huai thil zong zong tan rem chang a om atia kha aron ti dik chia mai le kha kha chu wangin kan threwa ram boy lai khanin keini po hianin kan threfa le ruaya kum somni emoze mai ram boy kan han kom khachuat mi puite remna le muanna om turin kan tui halani mi puiten kan tua zirlai fuai tu tele kan ko shan fuai tu ten las takin tranan lang beli chuan mi puite tu dan ange yen congress in khati un lai khan remna le muanna om na turani chuan kan thu nek na lal thu the kan lo lu ani point kan swasan anti chuan remna le muanna om na turin India ram sarkar le MNF te an han India reitak ani bia ani chuan khati kara khan mi man mo le engemo thang that lam tum deu mi then khat kha chu chuan am nga pe lawani an vir bil devani amai ro chu ahun aron thlen chuan pulal than holan chief minister ani na akiana remna le mon na kan nei mai ni ahun na omani man ho lo vir bil chi po hani lo ti khatam ram po khan kan hu the karing chuan remna le mon na oma state kuiting a lan kai kan ni a han ni a MNL le sarkari ram ro re phong kan in che choka chuta chuan congress hi ro rel na phong chel tu resort kan ni nge a thil tha tak ti kan nei ani chuti rual chuan mi puite basic phak lo na lai tam tak kan nei tin kan congress kan sarkar swai tu ten thil ti andu le antum te po ti klin ti lo tin man lo ma omani tam tak chu ni china kan swang khan a hun ala then lo wa nga i la theng lo mai te po ni thai ni mosian Israel fa te ai gupta sultan na nuai atanga afwai chwa khan han ngai to wang ila pathian me wina hreom taka sultan na nuai an om kha hruai chwa adwa kanan ram thlen puya duni kanan rama i khoi zu le na toi tuya luan na ram a hruai lu kha adu ani chuti chungchon nga tinge hruai zo zo ta a hruai thlen mai lo nga tinge kom som li lai thaleran va fa yang kha kan ril ruwa vongila thain ka ria a man mo thila wanga theng se kan ti kan du thu sa ma hi e ahun ruwa ta chen mai chana lo theng mai lo ani ti kan ria a chuan ni mi puite kan thil tiam thil kan ti tum kan ti du ma se enge mo awanga kan ti kin man lo te po kha tam ta tu na kan ma chop a omane chu ati lo ling tur chuan congress party
ahi apoi mo ber ten ram le nam ta na mason na thuan tling din suak tir tu tur chu din suak tu tur chu Congress party hi kan ni ti hi wain ni akan soidu a tuna hian pathian hun buat atheng chu me kan ni kum sang ni som ni pathum in than zo hi chuan Congress party hian kan ram pathian du dana kai shuai ania pathian du dana ro rel ani theina turatana sarkar na phong hi aron che don ni hian kangaya chu ka be seida o ani ten tuna hian ke ni Congress try to member tena kan hiat tu atana kadu mai in fiat sa te po anianga ma sela thil tam tak he ngai tu na mang lem lawa I kan lo en liam mai kan lo nun liam pui mai hi a om ve ni chung zinga chuan kan bu chian em chu Congress le MNF hi Mizoram a chuan in party rural nei liam ber chiat lai ber poa nget taka vuan tlat tu Trump tak nei tu kan ni a mai ro chu sarkar na phong chel thei tur khopa tling tur chuanin party vuan nget burlo neutral kan ti ang chi khatiam ho thek na lam kha sarkar na chang kan ni thina tu ma zong kha chuanin Congress a base kan phak lo devented MNF mi puyan tlana neutral ho MNF thai an base turan kan base ngan phak lo mayan ti a chuan Congress an kal mai ni ma se tu na he chuan hei ZPM hi alternative pakhat anga ngai thei tu hian an ron in anga ni tei chho lian ve ni mi tam tak chuanin Congress le MNF sarkar chu kan muto alom le konge an that po kan be sei chuang lo kan ring chuang lo ma sela ZPM hi han en sin ve la ti hi atame me mai ni political party zom tumaril ru kan siam ma kan ram ve taka kan ti ho na thin ram ve si ma se political party a han lu em fret si mitam tak kan omani khatiang ho ina kan han ti ni kwa po hian kan soya chuan be sei tu rom lo ZPM han be sei tu rom chuang lo thil tha be sei tu rom lo a mai ro chu ti kha ni vek mai ni chu wangin kan khiat tu ra chu sarkar in thaka MNF le Congress sarkar danglam man tu lo mi fing an in thaka amero chu sarkar an ka chwai dana danglam na em mu tu ra om lo ti hi asoi tun tam tlat mai ni chu me kan soi na chana chu political party zom tumbia lava kan thil ve kan soi ho na thin circle intellectual circle kan ti turang ayan chu an soi dam tlang lon liam takani chu me chon ke ni na kan fiata kan ril ruwa ka da kan soi tu chu hey Congress fuai tu te kan hanin thaka pulal sotan so ngani Congress kai fuai na an thoka chuan ani hi chu min an ring tlang ani tunma khan chu ka soi le anga puso ta chu a thalom ani thuk turan omlo anti ma se Congress kha an ngai zong chuang len tlat lo zelani kha ta kha ka tu na hen ke ni ya kan address ngai kha kan haider tlata
min ma se anti lai kan address lo chuan rin ain neutral ho congress lama ron thele tura ron hoile tura I kai her hi an ol ai lawang chuwangin tuna hian mi te ne na zo na kan zo cham chi tu mania ko kan ka soi do thona a apoi mo e ma wanga soi nan vai ni hen ka du chu kum sang ni som ni pathum MLA election kan nei zo a kan sarkar ni phung tu kan sarkar kal dan tu rahi chu tunge kan chief minister ni ang ti hian kongro asuliam perani chief minister ne thi tu o mga I kan fiat ti mai la chumi party chu lo chuan sarkar na changse chumi chu chief minister an yang ti chu kan nei vek an kan revek tlang fiat ani chuan samni pathum MLA election zo a kan ram kaldan tur kan hredu ani chuan tunge chief minister ni ang ti hian a filani chuan kan ril ruwa kan ramin kan ram mi puiten kan that pha ngem ti kan von tur nia ka hria ta chu kan chief minister tur chu corruption laka affiliation thil te thama arin omen thil yan thamarin omen enge mo thu bel chian dol lo thu tak soya mi puite bol dep chiam ching te an ni phei ka chuanen be sei tur tam lo ane an thu ti amandingen ti te hi kan ril ruwa kan hon angai ka ria chu chu ke ma ni chok ni level Mizoram mi puite na I kan ril ruwa kan hon tu nin ka ria MLA chu fel tak tak MLA candidate chu mi fel tak tak khotlanga po mi chuan omle mi chen fa om tak tak party ti ni nan yang ma se tunge an chief minister tu chu kan ram future nakin nuwa kan ram sarkar kan ram mi puite din mun fil tu ren tat mai ni chuwangin hei hi kan ril ruwa kan vona kan fiante kan ti puina huna poa kan soi tam de atul mange ti hi ka ngai tua khatiang khan Mizoram mi puite hen an ngai to na phim an ril ru tak tak senga thang tur ni se chu kan president bula so ta hi an thang ye bi ka ring ka burani ten chu mai chu ani lava party tin te hian enge kan manifesto kan da enge kan ram kai suai dan tu konga ruang man na kan le kan ram le mi puiten mason nang hel nget le mason na thuan thing kan le na turatan eng ma chok nge an nei ti hi kan fiat apoi mo a chu Congress party na ma chok kan nei te hi ke ni poina soi chong thiam tura kan ngai ven a thain ka ria a pe tun na ya taxi a te kan chuanga driver te po hianin an ngai ven khop maya kan taxi chuan chung hi a rei lo ma deu thina hria chan te kan ya taxi driver ho hi ti puan nuam thi ni ya mi tin mi tang hi an phura politician lo de te kon phur pual na savea chu wangin mi ti leng va vel hi an khetama
ti pui ta kan nia poisa sentur atam lam ngai to mang lo hianin kan chuan chung hi arei lo ma emo chu ti tur hi aom fovani chung hawa po chuanin hei kan ngai to a ti pui tla hi anom trewani an ngai dan an mu dan min an soi dan hi soi turan thretu mai ni an nei poi opinion maker thadi mai hian lo di ve thei reng an ti te kan mu chuaka kan ho ti te an mu dan te party frang an mu dan te hi an soi zar ve thei de zel ani chu wangin kan kal na huna pianga khoya po kalila ate lua lian lua om lova kan party matso tha te hi kan fil fiangai mania puwana na soyang deu khan heng reform agenda kan ron ti te trang pui na kan ti le party manifesto a kan ron ti lan tam tak khang te ne na kan reform agenda te a in cho be dan a in mil dan atran ho that dan te kan soi chuan min lo hian om lo ani antia adik viawin ka ria ka soi tong khan mani kan chung te katlo a hei congress som ve katuma katia atira kha chuan an hel ve dewani mase kan soi ta ka kha chuan chu ti chu zom vat ro anti vele thawani yang ani chuanin tuna hian min apula bal khevak lo hianin opinion hi an lo siam na saveni ti hi riat lat mai ne mi ti leng vela tang hian i ngai dan hi an lo siam veni chu ke ma ni apo hian di khop mai social media khoi mo kan han share idea le opinion kan nei em lo na po a positive zone comment tun tam chuan thale tura kan pom ve deu tlat mai ni adik tura kan pom ve deu tlat sel mai ni chu wangen ke ni po thil tha mi pui le ram ta na ma son na tu ma chop kan nei tha te hi atam zo ka kan om na mun pianga kan the tar te hi ya tula chumi tur chuan kan cha du bok chewa chuan kan reform agenda then khat kha hei bawana hianin kan ron lut ve ta zewa chuta chuan kan han bu the a chuan ke ma ni khwai tu te zinga po abik takin kan thalai khwai tu te le khathiam le thil zir chak le zir pe thu chia a tha po the dar chak ber tur te zinga hian kan agenda kan ron chop chua mania khilaya wana pa hola kwa kan party na an han sem te po kha kan lola man chiang lo ang reng viawa corruption do na tur ti top na turata na pachop kan nei ang chi te po kha rin ai takin kan lola man fu lava kan lo la chiang lava nei ti te kan han ria a chuanga chuan heng paper kan rom ti te kha lo chiar chiang ula tha ti lo lai le engemo khriat thiam lo le khriat fia lo lai o mani chuanin kan soi howanga tiang chuan chung khat kan dia chung khat ti in kan thukhel reng hi kan soi howanga ti in rot na te kan han siam hei kan thalai fwai tu te thu khom kha kan nang fu lawa chung te chu voini a hian a thena zara hian soi ka du dewa hei kan thriat theu angin congress sarkar lai po khan tuna min tha anti la an soi sel hoi mai restricted den dar kan tiang chi te po kha nasa fe man alo ni ve tho ni ti te kan han fe chua ka chuan
heng te po hi ani na taka chuan tun haya I kan sarkar hron vek ten engen restricted tender ming vua ve sia restricted tender po ni lova mana sa taka anlak wang hianin mi te po hian restricted tender hi an musakhi zo ni te po na langa achan chu restricted tender minga until ti mo na an impact dan te na an tho te an mu hian mi benga chat mai ni heng te po hian ni na taka chon da na oma general financial rules a oma chu central sarkar ina adwana niya central sarkar le state sarkar te po mi kai foi tu turani achan chu sarkar state sarkar po ina kan adopt ve kan man ve tura kan lo po mania wangin tin chu ba ka chuan congress sarkar lai khanin ka fia the Mizoram the transparency in the Mizoram Transparency in Public Procurement Act titekha ania pasania ten chumi bo zui chuan Mizoram Public Procurement Rules te po siamani masik khang kha tuna hian zom lova paljuk mai hinia chumi awang taka mipuiten puna sarkar kalmek po anmu fel lei thailok na hi ani berani ten ne hi finance department hian consultant te anan en panela atira at idea khachu atha ang reng viau tho ama sela kan dan nei te bo kan man suan chuan thil poi deuh deuh hi a thleng thei tho mai nei ani na taka chuan chim te po hi a man na tura kan man chuanin kan le bar zon na konga man ro tangkai lu to kan ri mot mai ni chu ti ro chuan a man lo na tura mi te then om pa te wa sa ma na kan man chuan a poi em thunga ni thalo em thunga ni chu tiam tho chu nia dan kan nei te he aman na tura kan man lava aman lo dan tura kan man chuan rampoi mi pui poi a khaitlata chung te chu tuna hian congress in sarkar na pulal so ta kai thuaina noya kan changani chuan hetiang kan dan nei man dik lo te heng te hi kan ti to pang ti hi kan mi pui te ne na kan promise mi pui te ne na kan thu thiamani ten tuna hian hengeni thil fel hlel dewa thil ti na man ruwa hi swan dan ding lai bo chiat nei ni vek mai ni dan hi chu fu fu kan nei vek enge motia changtlung lo lai khovel alo in her dang lama mamo thil mamo le thil tul te alo dang lam chuan dan ding lai bo kan mamo angdung zuin atul anga her dang lam mai turania kha kha chu ati thei vek ani ma se apoi bera chu dan ding lai bo chiat na pal zut na le aman dan lo turak man na hi apoi poi khoi na ani a chu chu congress sarkar chuan khang tiang kha ati ve lawang kanin her tikang ti kha tuna kan mi puite kan thu tiam kan thil tiam ani a tin hemi ti thei tur hian pusota kan chief minister tur hi arin mong to ka athu tiam ading nge chi ding nge ni wangin han rin lel tur om lo ni ti voin ni han ka soi du a ten kan paper a han kan ziak tewa achip akipakoya han soi don chuan a reilu tuk donin ka hria a ten thil pakhat kan soi le du chu corruption do na tura tana man ro tangkai de mai chu the Mizoram Lok Ayot Act kha ani a chu hey tuna kan han mang tana puhola chief minister like han Lok Ayot the chairperson appoint turin ma lakani a chuan
appoint tura du te po khati hun lai khan an short lisa kami a selection committee te po kha an thupan ane chuan Gujarat kati Guwahati High Court Chief Justice kha member pakhat ania anni lam khan du dan sang de riawan lo ne wang khan sitting hoi khatna khan a lo tling lawani chuan an hantia ma sela court lampang khan du dan sang de wan lo ne wang khan thutluk na fum fe kha siam lok thei lawa chuan tuna MNF sarkar an kal khan kha an chun zoma ipuhola sarkarina lok ai tu chairperson andana da antum thowa kha tuna hian lok ai ta chairperson chuan da anita a amai ro chu tuna hian na thok thei hian au mu mal tat lo mai ne lok ai ta act pasan nu kha chuan corruption case hi Prevention of Corruption Act 1988 nuaya corruption case three thei so lok ai ta chawani ACB tun ma a khatian case three thin khan thunei nan nei to lawani Mizoram lok ai ta ina khatian three tura awak man chawin an chui thi to ani ma se tu na hen boi thak de mai ta chu ACB chu Vigilance Department wai omania chuan Vigilance Department chu CM chanani ta ne entinan sarkara million lok ayta te chu Chief Minister atanga mo an wai lam zong chui thei tura don an ya chu tiang thunei na pe kan ni a ma se ho tu lian te han chuya ti tur chuan ACB kha chu arin tlak tatlat lo mai ne an pute nuaya kun an ni a an pute han chui ngat tur kha chuanin ahar satlat mai ne an fel lo wanga ni lawa officer te fel lo wanga ni lo kan pu ngoi te mo laka complain han chui tu han ni kha thil ti har tlat ani chu wang chuan lok ai ta hi chuan chak ni sela ama pualin investigation wing hi din sak ni ro seti ro na te po omane a principle o manina chu atakram hi kan thleng thei talwani atakram thleng tura proposal han om te po kha approve ani talwa chu wangin tu na po hian lok ai ta hian ama pualin investigation wing a hi ani lawani chu wangin lok ai ta hi tu ma hian an hlau ta reng lawani hian akal ve bek ani maya ten pakhat le a chuan CBI te po hi amang theng ti chu ni na ma se CBI pang tur chuan state sarkar phalna ngai thlat mai ne CBI he Delhi Special Police Establishment Act nuaya din ani a Central Sarkar nuaya media Central Sarkar ina chui turati Central Sarkar nuaya me Central Sarkar ambit chunga mi le Union Territory sami teja asan ba phalna ngai lamin an chui mol mol thei ma se state sarkar thilani khachon state sarkar phalna la ngaya chu tu na hian state sarkar hian in lok ai ta ina Mizoram lok ai ta ina CBI man adil na voi ni anno to ne chuan aboi thak ta chu state sarkar phalna lak le khem te ngaya tu na hian pu soda kai hruai na nuaya sarkar chuan congress sarkar chuan Mizoram lok ai ta ina adu hun hona CBI aman theina turatan state sarkar phalna asan palak ngai lo turin Mizoram lok ai ta tan general consent api ang tikha kan rem ti tlana ni chuti ni chuanin Chief Minister a fel lo ani point Chief Minister thui tur ani chuan ke mani mi le sa te Mizo ho tan chuan alo har sang chu bain CBI hi kan mang te nga ti chuan amang thei don ani
Mizoram sarkar ro na ngai to lo khati hona chuan zenin lok ayak ta ya function to don ani chuan puslal so ta howa congress sarkar chuan chui kan lau don lo tin chui ngai tur point kan don lo ani mi in complaint an the lu na chan tu Mizoram rok ayak ta ina a chui ngai tur thil hi ti kan tum lo wa ten chui hi kan lau don lo ti hi vai nia hian kan fiat turin kan puang du ane ten hey Mizoram engani hi potential thadu mai nei kan ni a hey kan chief minister mek phei hi chuanin Mizoram that zia pathian ina mala som na sat zia hi asoi thiam mai ni Mizoram chuanin so lai ngo so engatinge mo a hrin du le anti chuan ke ni chuan eng ma kan ti lo wang ani so eng tin ma kan ti lo wang ani so kan ti thia te ma se Israel ram anga te chuan so lai chu a hrin eng wai nge hrin du pan ti chuanin na sataka irrigation tenen plantation tenen anti wang hring thei chaw ni ke ni chu engma kan ti lo wangin a hring duk zo kan ya tia adik mai ne thil hi a thadu mai boka I asoi ti kan ya khami chung chang hi chu adik lo ting tu rom lo adik chia ma se het yang khopa ram tha potential nei thasia hi kan man tang kai thei tu rang hian kan lamang tang kai lova ngatinge congress rita ka sarkar to khat mi chung khan anti lo ti zona te po tu na then khat chuan I an ron zo tho mai sei ma se ni tina kan cham thang tho ka thiling him tan khun ruat to omani pathian ni na hunati a chuan I kan ron ting chuak don ani tun election zo hian puso ta huwa sarkar na kan siam ani chuan pathian in mi kai fuayanga pathian sakna ringen Mizoram le Mizo mi puiten an la hu mai lo mason na ngel nget yo twan thing hi kan chen tir don ani chuan chung zinga man ro tangkai tu ra chu village council reform kan han ti hi nia kan fuai to then khat te chuanin tlemin ngai that lo na le lamu thiam lo de te pon nei ni ti te kan han ria abik te kan unit level fuai tu te po in kan han ti na chana chu tu na hi chuan village council hi kan han neya thu nei na enge mo chen su pek ven ne ma se thu nei na tak tak hi pe kan ni me ulawani tu na hian village council tam tak hi chuanin sarkarina danina thu nei na apek ba ka hian an ma ni rem hriat na le thanem ngai na in thu nei na an in pe an ti ni mai nei thil thati na na kha amang ho wa chuanin an khua le mi puita na thatpu ye me mani example sei tu a chu he bia te leng te ngo pa kan han tiang te le khodang sei tu tam takan omani chu ti rual chuan khat yang thu nei na man dik lo na huna an fuai tu ten an man dik lo na chuanin mi puiten be tok tok le thung tho mai chu wangin mi then khat chuanin VC te thu nei na pek bel vak chi ni don mi tuna kan VC te function dan en hian an tia khang ka chuan VC fu vak lo te an lo mu fa wang te po ni tura kan nga ya eng po ni sela tuna village council dan thara keine na kan lo suang tu dana chuan thu nei na sang tak le mo phut na sang tak kan pe ang amai ro chu mitlem te na an du duwa sapatala an du thilan ti kha rem don na bani khotlang mi pui vantlang in kho ina afiat pui sel engkim angai don thung ani tunlaya khovel mun tina an ngai poimo abik takin India ram anga te chuan transparency kan te
aru ka thil ti pam lawa mi pui van tlang ina an riat ve zel na ang akha apoi mo a chu village council reform kan han dia kan kha aking tel vekan ni chuan village council thu nei na kan pe belang han ti kha thu chawani don lawane atakin ani don ani tuna hian hemi hi mi kan han soi puya thingtlang lama hruai tu te le paron kai ho kan han soi pui hi chuan an phure em zelani khothen khata hey number loan rural infrastructure development fund an tia chu Mizoram sarkar hen kumtin vai bel che sa somnga vel he kan chang be thina ni chu matrang chuan agriculture ring road te kan han tia khatiang an ma mo zual ne kan fiat poi mo zual nia fiat proposal tha local te kha chu approval te po pek ve nia chuan chu tiang sarkar ina pek ve an lo kala min ron muthin ani tun ma tang to khan CS kan ni lai le kan ni nuwa po na an han thoka an mi tatlung lawani achan chu contract mo an na thok tur an in thandana kha achiang puang lawani e ta thok tur an ti ate kha amuna local a thok tu taka te khan mu tur an le si lo midang dai te khan an thok le lo ya mo chu mi am zia chu he la khan sum an la ama se an thok chuang lo he ta thok tak tu kha chuanin sum enge moza po pe na ni nu akan an thok chawani ni kha chiang em maya an na thok quality a an lo vil that pu ya wangin a tha thok khatura chuan kan nga ya ma se du thu chu sam lawanian ten man dia khan min ron hu le a hei na hi an thok enge machin na hi chu an thok zo to an tia an lom phiana ai mai ro chu ani le hemi poisa sarkar ina sanction hianin khotlang hruai tu ten zau association ten en hian thok tlang ula nangma ni hian thok ta ula enge anang ka tia ani chuan ege ni chuan thokila tun ai tha hian kan thokanga tuna ala khen phak lo tuna kong ina a khen lo po hi kan zo vek thiam anti ni chu ani dan phung reng po hi nia chu wangin village council dan thara hi chuan khang tian chi kha an kuta to don ani village council kuta omang an ma nin a lok na tel tu khang ho te ne na thok hoin an tiang van tlang in khoma cheng engzat nge sanction ani eng na chia hi nge tho turani eng antina kong siam turan chon eng ang kong nge eng tiang a zau nge eng ang thui nge siam turan ten khochunga drain siam turani chuan eng ang drain nge siam turani eng ang lian nge eng ang thui nge te po kha van tlang khia dan puang ten helai mitlem te na khoi ni laven village development committee oma ta chuan VC member te ba ka khotlang paron kai ho van tlang in khomin development council member a chuan heng hi tel ro se tia an thana te khan tel don ani khatiang ani kha chuan na hi a thadon em ani ringot mai ni kan riat the wangen PWD estimate dan han siam reng a hianin contractor ina profit alo nei ve tu rahi ten sia ni chu 10% vel te anazirin 10 to 15% te ani thina ni khatiang te han ti la khotlang fuai tu ten han thok selan ni dan turang takin na tha el tianga an thok nuwa po a contractor profit tu ra te po kha ala chuang kha ka chu khotlang fuai tu ten na ni kho chunga an ma mo an ngai poi mo na tho na han do mang ve mai do na sum nar tam takan hu bel don ani tin thil tam tak ti thei om bok chu hei tun lai chuan thingtlang kho chuan kan thethewin karinga thingtlang
kholam panga engeni kal tham le engeni ngai venti mai la an chanchin khetam deuh chuan electricity mo power te po hi thingtlanga chuanin feeder thui tak tak akala khatianga chiat ni khoi chuan natlang an ko mai ni khotlang ni puiten electricity department chuan lineman pakhate monda khang chuan ti ngai na leng ra an ko ta poisa aum box si lawa khotlang in an ma ni khotlang man tur ni ti rian natlang in poilai mo line na chatani point mo banalo tu pala ni point a repair na kha natlang in an tham mai thina ni khatiang te kha ani wangin heng electricity chungchanga te po hian ani nataka chuan village council kota operation maintenance ang che he chu kanda mayang anil an mani khwatanga electrician pa semo mo diploma holder te point on bezelania khang tiang tema ani la point khatiang an khwan lo ni point an zong ve mayanga khatiang mang te khan khochunga electric supply mo a system lo maintain na te ten meter reading mo bill lo bot sai te bo kha tun lai chuan an thei vek dona kha asan pa a sarkarina sarkar na thokte ruaya ti kher po ngai lo khotlang mi puite an nei tuan ni a chiat chuan a tur tuan ma ni ni alo chiat pala siam thatura hunan du rei deu chuan an ma ni kha atur tun ni maya khatiang ni wang khan hian hatlang te point an thok chok pak thina chu wangin an ma ni anin rel bol theina turata na thunei na ti mai la khatiang te pokha arrangement hi om thei vekani mun na chuan franchisee kan ti maya khatiang ti tur khan mi malte private company te po rual theian ni ma se mizoram ma chuan kan mo ma angdung zuin ati thei ta khang te po khan ni chuan khatiang tan khan sarkara mo sarkarina lineman mo khatiang azuk da tu poisa sen so ai te po kha village council ko tan da chuan an ne fel devin thadevin an en kol thei mai don an khatiang chi anga kha thil tak an ti thek an kuta da thek tura hi oma ten khame engani panchayat raj system noya village council te thunei na tam tak pek thek ani a chu state sarkar du le tu lo ani mai ne state sarkar ina du chuan state sarkar ina thunei na ani zong zong hi a delegate thei ani mo chu state sarkar du le du lawani chu wangen village council te na thunei na mumbal pek om lowa hetianga akal mai mai wang hian thunei na ba ka thil lo ti to kan oma chu thil thati na nan mangani chuan thil thane ma se thil dik lo ti na na mang po an om theya chu main khat yang zong zong ching fel tur chuan hemi dan thar hi kan nenga chu chuan dan en ki ma fel tak a oma kai khoi na fel tak ten thunei na sang jok te mo phur na sang jok kan pek don chuan capacity building te pongai dona training te han holding ti thei tur kha mi huat an lenga kha all something har salo te na ti theiani ti te kan soi dua khatiang ani kha chuanin mason na na reng he thazok le chak zokin akalanga wantlang sum hi dai zai zokin mi puiten an hang dona chumi awanga captiona kwa mi pui wantlang sum mi puite ko ta kan ti na chana po kha anita ni chu hemi chungchanga poa kan ram mason na tu ki te ne chu corruption kan daw na konga man ro thangkai ber tu te sing mi po ani dona ni tuna chuan thingtlang khuwa tin heng kho chunga po na an ron thoka khotlang mason na tur thil tunge a thok tu ti po hi kan hremu mal lo tin engzat nge poisa sanction ani ti te po kan hremu mal lo na che pui an ron thoka ankal bo le daya chu ni maya khat yang chi kha aum to lo na tur tan chuan village council reform kan ti hi local council apo khat yang dung zui khan siamani anga chu diang chuan mi pui te kuta thunei na tak le mo phurna da ani anga ten sarkar atmin monitoring mechanism felta
mo harsat nan nei po I vapui boma khatianga ti thei tur kha I rom man na siam ani dona chu wangin kan ram mason na hian chu chu I aken tel tu ten kan ram mason na turatana mi puite mason na turatana man tangkai tu ani dona ni ti te hi kan soitel dua kha tun ang din muna ding chungpoi ngo pa te bia te ti ang te leng te chuanen mo all India level a po emeni VC tra panchayat tra lom man te anan dong dong no theya hetiang system tra kan le huna chuan Mizoram kan village council song song hi India rama lom man mo village panchayat gram panchayat tetana lom man an siam hi kan hui puk reng theng ti hi kamu tanan cho kan bei sei dana ne tin mizo te hi kan soi thin ang khat nam special de kan ni kan special big sia hi kan mu reng wa hian kan nun puya wa hian kan khel mai maya han chu tai la education chung changa te literacy at hian man luka kum zakal ora khan missionary ten AOB miron siam saka ziak le chian zirti ran tranani missionary tlem te ma sela kum somnga emoleka chuan India ram state som ki kam tlan pel ma ni chu akum zatela khatiang mo ziak le chiar lo nei to mo script te po lo nei to kum zatam tak malama po mo lunga te le khatianga po thu ziak le khatiang engkim lo nei chip chep to te ka kan tlan pel dai mai amma kania Kerala hi tuna hian India rama literacy percentage sa sangger kan dia ani te chu mo ziak le chiar hetiang mo education kan than ti an nei na hi kum zapitam takani to ani ma se mizo te hi pani na anga kan han ngai de mat na chu Mizoram ani maya abik takin mizo te chau te hi han chiar tu ni pheila chu brule chakma te hi chiar tel ni lo chiar phe se chu cái ni bộ trai bật kan nia mizo ho si nga ngat pe chan chiare la number 1 kan ni chiang var var ni ten sa khwan la ma po mizo kan pi pu ta chu hiat long pathian bian lia missionary an ron kala Christianity mo an ron khena kumrei lo te Christian kan in lo tek mai pathian zon chwa nam pathian zon suaram kan inti te po hi a om lo na hi om lo ani India rama hian khatiang state dang han choi kan chen om state tribal state ve chau te po han en ula keini ang anom bia India ram le khovel mun danga po hetiang am mihring ti mai la nam hi soituran om lo ting ke ni chuwangin mizo te kan special athalam po bo vakchi kan nia athelang po bo huk vek thei kan ni chuwangin athalama i hoi konga hian ma kan la dona I congress sarkar kum sang ni som ni pathum election joa pathian zara I aron dinga ni chuan mason na mizo mi puitena Mizoram ina potential kan nei ani natur ak thentir thei tu tura chu sarkar kan din don ani ti he kan soitel dua aba ka hian soitur tam tak om education reforms ni te po hi apoi mo lutuk mai ni mithiam tam tak kan party chunga po kan nei ten university te kan nei ya mithiam tak kan oma chuan kan party chunga po education reforms subject khoi tu te an oma na an thok me kan ni te po kan fiani chu ti kara chuan poimo deuh mai chu mizo te hi literacy a chuan kan sang ani amai ro chu kan education quality a hian du thu sam lo ani India rama hian khoi state ama an education system hi a thale mai kan lung oi to ke tian omia lo chu ti kara chuan Mizoram phei chu athalu le zuale man chu oti mai turani chumia chuan hei
kan zirlai kan curriculum te ten kan in zirtir dan te exam system kan nei dan te hi a fu tok lo ni oma bu na hi kan nei ani achan chu ke ni Mizoram po na kan thok thrina chuan kan thok na state te chu Mizoram ai po in literacy te chon kan niam dai ama sela an education system ne khu CBSE syllabus zone kan ti ang chi te private school ang chi te pe ka chu an thave ang rai khop maya khanga an zirdan te le helai kan zirdan exam kan contact dan te kan han chu thianin a fellow siam that ngai hi chu a omani hi mole kan ti ni tuna hian kan exam conduct dan hi ten sarkarina school tha kan te na ten mi pui na school tha kan te na hi chu exam mark sang no board exam mark sang tam mark ti tha te hi an tlang puya te na tur engani chun kha ani ang reng boxia hemi awang hianin kan kalphunga hi afu tok talawani kan in zirtir dan po exam oriented kan titane chuan kan zirlai an thiamem an hrethiam tak takem chumi atang chuan an nuna nun pui tur thil an chare ele barzon konga mi puitlinga an en ser chuana turatan man ruwa tangkaya an mang them ti lam hi arivak lawani kan ngai poi mo man vak la achan chu exam board exam ati thatur mo result hanei turin kain tlan siak lata chuwangin tuna kan han ngai poi mo achuan a curriculum siam that khap pakhat chu ni ta sela exam system hi tuna new education policy national education policy sangni somni tena hemi akhwam ang chunga tho hianin siam thata herdang lama hi chu angai mange mi state nan ti ang copy ngot lawa ke mani state na kan mamu ang dum suya thil ti te poi ha thul em ti hi kan ril ruwa a oma achan chu state pona na hanzonga confident taka na zonga hanchok vat tur hian Mizoram chunga kan zirlai kan cher chwa te hi hian confidence an nei sang lo tlat mai hi engani atilang tu pakhat ani tlata chuwangin hemi konga po hian curriculum te siam thata tin kan exam system te po thak dang lama kan zirlai ten thiam na tak tak kan pok chwa thinga turatana kan zirlai kan education kal phunga hi siam that atula chu a siam that he ani ti dan ko ma omani ti he kan mi thiam te hian an fia chumi tura chuan ma chop chwa te po kan ron nei nuala kan ron nei belzel don ani ti kha kan soi du a ten thil poi mo de nia ka hriat pakhat chu hei thang thar khovel alo thanga khovel alo in her dang lama ele barzon ko ate kan kal phunga dang lama ni to a chuan nasatakin dang lam to a tun hi chu information technology world tan tia khatiang din huna ding kan ni to wang te hian kan value system te po hi adang lam viau to maya ten mizo nun phung zo nun moi kan han ti ang chi ayo puza na te ten engani able sem dam able thi kan ti ang chi khang principle tun ma kan people te na kan in zirtir dan thi na te kha kan thau thadek tial tiala chuti rual chuan ni kan khosa hun antinan vanapa te tai te sen te chu mizo nam ang kan om chung chuan kan engani heroes kan idol tu te andi ti hi achiang ani amai ro chu tun lai thang thar te hi chuanin vanapa te tai set te senate an ro puina kha an zuk muphak mang to lawani achan chu khosak dan kal phunga dan dam to wangin an in relate yam to mang lawa an chanchin kan han siar te ko an thon thu siar te mai to ni chu wangin
khang rual khan anuna enge zir tur kan nei andi atang khan enge lak tur kan nei ti te kan zirba ka hian tun laya kan michuan om te po hi an chan sin kan zir lai tian kan tel athamange ti te ril ro omani chung zinga chuan hei kan pathian rombol tu te zinga an testimony mi patni testimony ngani YouTube ai han ngai thak kan nei to a chu pakhat chu reverend badlal su atania pakhat chu reverend vial bela ania andi hi an thu soi te kan ngai tha a I kan ngai sang ani amai ro chu an mani hen enge thalai te tan zir tur tun lai kan zir lai te kan nau pang kan thalai ten zir tur kan de ti te hi thil tam tak omin ka ria a an huai sen na an tum ru na an tai mak na har sat na tam tak po ton tlanga an ti sham na azar tun din mona ding an ti te hi kan thalai te hian an riat apoi moin ka ria a anni atanga engani encouragement mo anni nan ti te chon enge ke ni pon kan ti thei lawang anni har sat nang tok lo chung sia enga tinge mo ke ni hian lotlin na kan mulo bi kan ti ril ru an siam thei na turatan anni ang te midam dam ta kan oma khang te kha kan zir lai te kan thalai te zir ti nan yan mangila ti te hi kariru oma chung chu kan curriculum siam that na te le kan engani kan zir lai I siam that na te khan tel thei se chu kan va that pui don em ti te hi kariru oma chu kan rot na te mo hian na te la chu kan education reforms committee te kan la soi puyanga tha anti ve thau tura te jon kan han bei se ya ten thil poi mo pura chu hey dan za ania dan nai poi mo na huna pianga zalen na a omani dan palzut mai na dan alal lo na hi chuanin khotlang nun hi atha theilo adik theilo tu na hian ke mani khotlang nuna po hian kan mut devani engate kan thalai te jinga rui thil ti an tam em ngatinge rui thil thalo ngol vei kan thalai te jinga an tam em engatinge chutiang thil thalo wanga kan thalai te nunna chan an tam em ti hi kan ngai tu ngai ka ria a chumia chon achan bulpui pakhat chu danalal lo danil omzia nei lo lutuka tuna chuan dan poi sak nei lo apal zut na sa a huai sara piang an ding chang ma chu ti thei hian thila kal tak mai ni helaya danan bo chia danan pal zuta alan dana chuanin thil tha dil mun than chang tlat mai nei chu tu rolin hei dan zoma thei top chhuati ve ram te kha chu an bet deuh tlat jok zel mai nei khatiang hutu tan kha chuanin dan poisa atul ti na ril ru hi atine thei tlat mai nei chu wangin hei kan in na tur nen ka ria a keimani helaya voina local khom chok te pon ni laven mizo mi puitena kan ril ru kan von tu lai kan ngai poi mo tu nen ka ria a engatinge kan thalai ten rui thei thilan ti na sat engatinge kan thalai te jinga rui thei thil kai no ya thian tam engatinge kan mi pa te thalai an thi tam bi te hi enge chan kan ti chuanen thil tam tak omang ma se chung singa lian pe ra chu dan alal tat lo ani dan so min om sia nei thui lo dan ang thapakala thuai taka
thil kan ti in luk hong ani vak lo chuan i society a mong thalo thlen thlat ani dan bo chia in an bo che bor pora ham that nan changa an chunga dan rorel na leka om si lo chuan kha khan thil thalo konga mi pui mi kai hoi na satlat mai ni chu wangin thil poi mo pusota hova congress sarkar pathian zara kan din ani nga chuan dan lalna kan din don ani rule of law kan hanti tuna hian achem ani chumi chu kan din le kan tun din le a kan re establish le hi apoi mo chu thul nam anga ma kan son na turatan nam anga engani I kan dam chuan na turatana thil tang kai poi mo lu tu kan tlat mai ni chu chuan eng kim hi aron thil don ani ti hi voin ni han ka soi duwa ei voin ni ka soi trek maya soi tu tam ta ka oma kha ka chu amal te nakina kan la soyanga a group ang te point le mimal ang te point kan la ti zelanga kan soi howanga thil tha a tha kan ti te midang hne na kan pudat lang zelanga chu mizoram dam na tur mizo mi puite dam na tur mizoram ina mason na dik rorel na dik mason na ngil ngetle mason na twan thing kan nei thing na turatana man ro tangkai ni don ani chu kan fiat lana chumi tura kan ril ru kan do kaulo kadua chumi turatan chuan voina helai no kal song te ka som tu chu ni kalome